Evo, ja bih vas najprije svih pozdravila. Drago mi je što ste došli. I ovo što sam već rekla, sve više OPG-ova, što je dobro jer i kojekakvi projekti Europske unije su usmjereni na taj ruralni razvoj i meni osobno se jako sviđa da se uopće razvija u tom smjeru, a OPG-ovi vam pružaju jako široke te mogućnosti. To nije samo uzgoj pšenice. To je puno drugih stvari koje se obavljaju na seoskom domaćinstvu, od onih redovnih poljoprivrednih poslova, uzgoja voća i povrća, usluga koje se pruža, tako da po meni jako dobro. Ja da imam neke, vrlo rado bi se time krenula baviti. Znam neke koji su krenuli u te OPG-ove prije nekih možda 10 godina, cijele obitelji jako lijepo žive. A velike su vam, stalne su vam potpore države i Europske unije za ta ulaganja. Tako da eto, pozdravljam. Ono što ćemo mi danas proći, to je računovodstvo i financije OPG-ova. Nažalost, nije vam tu uključena i mogućnosti financiranja. U ovo današnje predavanje taj dio nisam pripremila, nego konkretno baš pitanje poreza i doprinosa i onoga što vas čeka. Po mom iskustvu, budući imam knjigovodstveni servis, malo OPG-ova baš plaćaju usluge knjigovodstvenih servisa. Vrlo često netko iz obitelji, najčešće je to neka ženska osoba koja se preuzme na sebe da vodi te stvari. Tako da u jednu ruku, ako netko u obitelji ima sklonosti za tim administrativnim stvarima, dapače je jako dobro, jer najbolje sami vodite računa o tome. Ali uvijek imate nekoga koga možete nešto upitati. Pa i ove radionice koje su vam jako česte, mislim da vam i one pomažu u tome. Sad što se tiče OPG-ova, osnovna podjela po pitanju poreza i doprinosa, to vam je ona podjela u 3 grupe primitaka. Godišnji primitak OPG-a do 80.500 kuna, taj OPG uopće ne ulazi u sustav poreza na dohodak i plaća doprinose one niske, male za šumarstvo. Ono što je mene jako iznenadilo baš tada kad smo bili u Cavtatu, kad su bili ova 2 gospodina iz Ministarstva poljoprivrede, da je čak ogroman postotak OPG-ova u Hrvatskoj, nekih 60 do 70%, da uopće nisu u sustavu poreza na dohodak. To me, na primjer, jako iznenadilo, znači da je njihov godišnji primitak do 80.500 kuna. Sad, čime ja to tumačim, da jako veliki broj OPG-ova je osnovan kao dodatna djelatnost, gdje su ljudi već negdje u radnom odnosu, a time su se registrirali da mogu prodavati te svoje proizvode. Do 80.500 godišnjeg dohotka ne prijavljujete se poreznoj upravi, niti ulazite u sustav poreza na dohodak. Kada OPG ostvaruje godišnje primitak veći od 80.500 kuna, on se mora onda prijaviti poreznoj upravi u svrhu oporezivanja poreza na dohodak. Do 300.000 kuna je stavljena ta druga grupa iz razloga što se do 300.000 kuna može prijaviti poreznoj upravi za paušalno oporezivanje, kao jednostavno oporezivanje i prilično nisko. Preko 300.000 kuna OPG-ovi moraju voditi poslovne knjige i onda imate opet one jako velike OPG-ove koji čak moraju ići u sustav poreza na dobit, međutim u ovom izlaganju ga mi nismo uzeli u razmatranje iz razloga što pretpostavljam da su ovdje sve ti manji OPG-ovi. Sada, što sve ulazi u ukupni godišnji primitak? Primitak od prodaje vlastitih neprerađenih poljoprivrednih proizvoda. Inače, ti vlastiti neprerađeni poljoprivredni proizvodi su uvjet da bi netko bio u onoj grupi prvoj. Znači, ne može u prvoj grupi biti netko ko prodava, na primjer, maslinovo ulje. Zato ako prodava samo masline, može biti, jer to je neprerađeni. Ali ako prodava maslinovo ulje, on već mora ući u sustav poreza na dohodak. Sve što prerađuje, marmeladu, ne znam. Primitak od prodaje proizvedenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, primitak od prodaje proizvedenih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe proizvedenih na OPG-u. To su razne nekakvi, ne znam, predmeti od drva. Hoću vam reći, OPG ima jako široke mogućnosti. To nije samo uzgoj poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća.
primitak od pruženih ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u. To su vam ona seljačka domaćinstva koja se bave ugostiteljstvom, seoskim turizmom. Primitak od pružanja ostalih aktivnosti i sadržaja na OPG-u. Naprimjer, jedna od dodatnih usluga koje može pružati, ne znam, jahanje konja ili to isto u okviru OPG-a se pruža kao usluga. Primici od primljenih poticaja. To su ti primici gdje primite iz EU fonda poticaj za nešto. Oni su najčešće i namjenski, gdje vi već kad podnosite zahtjev da sudjelujete u nekom natječaju, morate točno navesti na što ćete to potrošiti. Tako da po pitanju samoga dohotka, one razlike, vi nećete nikad na poticaju nešto zaraditi. Tako da vam taj poticaj nikad nije oporeziv porezom na dohodak. Ono što sam bila počela govoriti pa nas je prekinula. Znači, vi ćete, na primjer, primiti EU poticaja 25.000 eura. Međutim, ti su poticaji ciljano za opremanje te kuće koja će služiti kao kuća za odmor, seoska kuća za odmor. Tako da ćete vi u toj godini i kupiti inventara u vrijednosti od 25.000 eura. Kad se to stavi jedno prema drugom, nema razlike, nitko ne zarađuje na poticaj. Tako da tu, pošto po pitanju poreza na dohodak je 0 kuna poreza na dohodak. Međutim, kad vi primite, taj poticaj kojega ste primili, on vam se zbraja u onu visinu prihoda koju ste vi ostvarili tijekom godine. Pa se može dogoditi da netko koji ima, evo, na primjer, primite 200.000 kuna poticaja, a napravili ste 150.000 kuna prodaje svojih proizvoda, vi ćete sa tim skupa preći 300.000 kuna po pitanju primitaka i po pitanju poreza na dohodak. Vi imate porez na dohodak, doprinose i PDV. To su 3 različite stvari. U sustav PDV-a se ulazi kada se pređe 300.000 kuna po pitanju isporuke roba i usluga. Znači, po pitanju PDV-a vi nećete ući jer ste dobili 200.000 kuna poticaja, a imali ste, na primjer, 150.000 kuna prodaje svojih proizvoda. Vama se za ulazak u sustav PDV-a gleda samo tih 150.000 koje ste zaradili prodajom svojih proizvoda i pružanjem usluga. Ali ćete ući u, ne možete više biti paušalno oporezivani. Pa nije ono nešto složenije. Vi ulazite u oporezivanje porezom na dohodak po poslovnim knjigama. Paušalno. Tako je. Pa jednostavno knjigovodstvo vam je i paušalno i oporezivanje po poslovnim knjigama. Oba dva spadaju u jednostavno knjigovodstvo. Tu vam ne treba knjigovodstveni servis po pravilu nekako. Tu vam nema onih konta, knjiženja, dugove, potražuje. To nije to. To je dvojno knjigovodstvo. Jednostavno knjigovodstvo i paušalno oporezivanje i oporezivanje po poslovnim knjigama. Razlika je u tome. Kad je paušalno oporezivanje, vi imate propisanih tih 5 poreznih stopa, prema kojima ćete vi plaćati taj svoj porez na dohodak. Ima tu i nedostataka u paušalnom oporezivanju. Ako vi, na primjer, niste ove godine ništa zaradili, vi morate platiti porez na dohodak na onu najnižu grupu. A po poslovnim knjigama se gleda koliko ste zaradili, koliko ste potrošili. I tu vam onda zahtijeva malo više knjiga. To ćemo u jednom sad malo kasnije pogledati. Što se tiče ovih primljenih poticaja, na primjer, koji je imao zaposlene u OPG-u, to su vam najčešće ova seljačka domaćinstva koja se bave ugostiteljstvom. Pa su imali, na primjer, zaposlene u OPG-u, pa su primili poticaje od države sad za vrijeme ove COVID krize. Ti vam poticaji ne ulaze u knjige. Oni se ne oporezuju. Oni niti ulaze u visinu primitaka u smislu paušalnog oporezivanja, niti ulaze u smislu primitka u ovu knjigu primitaka i izdataka. Isto tako, ako netko želi osnovati OPG, a nezaposlen, ima pravo zatražiti potporu za samozapošljavanje, isto tako je može zatražiti za osnivanje OPG-a. Ta potpora vam također nigdje ni u jednim knjigama ne ulazi kao prihod. To su te iznimke. Nema dovoljno
sam u braniteljskoj mirovini, uputa me gospodin Ruda Pođa mirovinska da mi smo rekli da bez obzira koliko ovo nisam ni znao što 80 kuna, da će mi se uzeti dio mirovine i da moram plaćati doprinos. Ovako, koliko ja znam, umirovljenici mogu osnovati OPG, ali mislim da im onda mirovina ide u mirovanje. Pogotovo ako imate invalidsku mirovinu, onda vam ne možete jer se smatra da niste radno sposobni. Znači, ako netko ima starosnu mirovinu, on može osnovati OPG i onda mu ta mirovina miruje za to vrijeme. Ali ako je invalidska, onda ne može jer se smatra da nije radno sposoban. Umirovanje. Da. Može i na njega se ne plaćaju doprinosi. Također, ako primite neku akontaciju, na primjer dogovorili ste neki veliki posao, to vam se može dogoditi, na primjer, krajem godine, da vam netko uplati akontaciju za dogodine. I ako vi još niste to isporučili, ta vam akontacija ulazi u primitak. I tu bih opet naglasila, znači nije došlo do isporuke robe, ne ulazi u onaj zbroj za PDV. To morate razdvojiti. U PDV ulaze samo primici za robu i usluge koje ste vi prodali, isporučili ili obavili. Ali u primitak, kao u smislu dohotka kojega ste ostvarili, ulaze sve to što ste vi primili. Ali to ćemo opet proći kasnije. Samo ako je zaposlena osoba, znači ne plaća ništa. Pa doći ćemo još do doprinosa, ali recimo zaposlena osoba može registrirati OPG i onda on ne plaća tijekom godine, ali plati na kraju godine. Da, određene doprinose u određenoj stopi, ali doći ćemo do doprinosa, pa da sad recite nešto ste bili vi pošli. Imam OPG. Aha. Aha. Pa vi ste bili član, ima vam ona jedna... Da, ali ste od prije one godine, imaju ona 2 datuma koja sam ja sad zaboravila točno koja su. Da. I sad prije dana su me zvali za agenciju za plaćanje. Aha. Ja moram to zbog usklađivanja. Da. Zato što po nekom njihovom izračun veličina OPG-a nešto mi to vjeruju kao 6.000 eura. Imaju oni tvrdu da postoji nekakvi 6.600. Ako su preko 3.000 da... Aha, gleda se vrijednost OPG-a po smislu površine što ima, da. To je bilo jednostavno pitanje, do sad ja nisam imao nikakve plaćanja. Sad kad ja ulazim u taj veći... A vi ste u ovoj grupi do 80.000 prihoda godišnje. Međutim, ona meni, tako je, ali bavi se proizvodnjom maslinovog ulja koje je prerađevina i ona meni automatski rekla da sam ja u grupi do 300.000. Da, zato što prodavate. Da, bez obzira kolika vam je prodaja, čim prodavate nešto što je prerađeno, ne možete tu. Sad glasi, što oni meni tamo nisu znali, ako ja potpišem tu usklađivanje, nisu ne znam već, hoću da sad ući u nekako... Ja mislim da se... Ovako. Imala sam jednu situaciju sa jednim OPG-om isto tako koji je registriran prije toga datuma i koliko ja znam oni su obavili to usklađenje već prije 2-3 godine i nije im se nikakva promjena dogodila po pitanju doprinosa. Po pitanju doprinosa ni za članove ni za nositelje. Nije im se dogodila koliko ja znam. Vama se ništa nije promijenilo i dalje ti datumi vrijede. Ko je prijavljen do tog datuma je tako i tako, to vam se ništa ne mijenja sa usklađenjem. Ali ovo to što ste rekli, što su vam rekli da morate se prijaviti, ali time će vam se neke stvari malo promijeniti. Kad uđete... Čim ja potpišem to usklađenje, da one automatski šalju na poreznu upravu. Da, obavijest. Porezna uprava automatikom ide onda na... Vas prijavljuje na određenje. Da. Pa sam ja pošao obrnuto, pošao sam pita na mirovinsku upravu, što ste vi rekli. Jer je meni rekla da to ovisi o rješenju koje dobije korisnik. Što to znači? Ja tvrdim cijelo vrijeme da sam ja od ranije to dao. Ja sam svjestan da danas otvaram, da bi onda
Vama se neće ništa promijeniti po pitanju toga, ali bi vam se moglo dogoditi da vam se promijeni iz razloga jer ulazite u sustav poreza na dohodak, da će vam se tu možda nešto promijeniti. Pa po pitanju doprinosa postoje paušalni doprinosi koji su veći od onih čisto onih poljoprivreda i šumarstva. Jer vi kada ste izvan sustava poreza na dohodak, vi se nalazite u jednoj grupi gdje plaćate i da plaćate doprinose, to vam dođe oko 600 kuna mjesečno. To su vam doprinosi poljoprivrede i šumarstva, to su oni za čiste one poljoprivrednike. Ali kad uđete u oporezivanje, vi spadate pod paušalni porez. I ako niste nigdje drugo osigurani, onda su vam doprinosi oko 1350 kuna mjesečno. To je ta razlika da li je neko čisto poljoprivreda i šumarstvo ili je već ušao u sustav poreza na dohodak. To su vam bitno je različit iznos doprinosa mjesečno. Ali mi isto čudno da vi niste morali nikako plaćati nikakve doprinose. Kao član, ok, ali kao nositelj da niste morali nikakve doprinose plaćati. Uvijek je nositelj plaćao. Je li vam otac plaćao doprinose dok je on bio nositelj? Nije. To mi je čudno, jer čini mi se da nositelj je morao, samo članovi da nisu. Ali on je bio on je plaćao do mirovine. Da, a kad je pošao u mirovinu, onda više nije. A vi niste u mirovini, je li tako? Ne. Pa po meni, vi biste trebali plaćati one doprinose. Ja sam nezaposlen. Da, ali imate OPG na sebi. Po meni bi vi trebali plaćati one doprinose poljoprivrede i šumarstva koji iznose negdje oko 600 kuna kao nositelj. I sada, bez obzira na te datume, samo vaši članovi nisu morali ništa plaćati. Jer su iz tih datuma. Ne, ja sam htio staviti članove i ja sam to onog dana, onog trenutka. Ali da li su ti članovi bili od prije ili ste ih vi tek dodali? Nisu bili od prije. Pa to je razlika, jer pošto oni ulaze iza tog datuma, na njih ne vrijedi taj zakon. Nego oni članovi koji su bili prije tih datuma, za njih ne morate plaćati doprinose. Bez obzira jesu i zaposleni ili nisu. I za vas se nisu plaćali doprinose. Ali vam je otac plaćao za sebe, dok nije pošao u mirovinu. Tako da po meni sad, kad ste vi naslijedili pa postali nositelj, po meni vi trebate plaćati doprinose poljoprivrede i šumarstva dok ste u ovom najnižem razredu izvan poreza na dohodak. Ali pošto prodajete maslinovo ulje kao prerađevinu, onda ulazite u sustav oporezivanja porezom na dohodak i već su vam doprinosi onda viši. Onda morate plaćati paušalne doprinose. Ali evo doći ćemo mi, malo smo previše skrenuli. Aha. Ta usklađenja, mislite? Dobro. Kako mislite, htjela je sebe zaposliti? Htjela je sebi plaćati doprinose preko OPG-a. Iskreno ne bih vam znala sad odgovoriti zašto 2012. ako je godine osnovan OPG. 2003. Prije ovih datuma, recimo. Da. Pa ona je u stvari tim svojom željom da to pokrene, u stvari nekoga gore podsjetila, koji je zaboravio poslati joj rješenje prije. Po meni. Pa zato što eto, nažalost, vjerojatno fali državnih službenika, po meni. Netko je trebao te poljoprivrednike podsjetiti da i nastupa obaveza toga, izdati im rješenja. A istina je da se i dogodi nekada da se naknadno ispostave rješenja i zatim retroaktivni. Ona je vjerojatno po meni. Kada je to pošla gore da se kao prijavi, onda je netko rekao da li ste trebali prijaviti od tada i zatražio. Da, po meni ona jednostavno nekoga podsjetila.
Zašto mislite 6? Pa čujte, na primjer, za porez je 10 godina zastara. Ali što se tiče doprinosa, ja čisto sumnjam da tu ima neke zastare posebne. Jer mislim, ako ništa, ona neće ni dobiti staž za te godine. Dobro, idemo dalje jer ćemo. Sad samo evo već to o čemu smo razgovarali, malo da dodamo. Znači, OPG-ovi koji imaju godišnji primitak do 80.500 kuna nije porezni obveznik, odnosno nema obavezu da se prijavi u registar poreznih obveznika, uz uvjet da ostvaruje primitak isključivo od prodaje vlastitih neprerađenih poljoprivrednih proizvoda. To su vam oni što recimo na placi prodava blitvu, patate, luk. S time što u taj godišnji primitak ulaze iznosi primljenih poticaja, s time što bih tu opet napomenula što sam malo prije rekla, većina projekata i EU fondova zahtijeva da je u sustavu poreza na dohodak, tako da ne vjerujem baš da će netko imati baš neke poticaje, osim onih što pruža država naša. Da, ta agencija. Ako želi, on se može prijaviti u registar poreznih obveznika i odabrati da li će se oporezivati paušalno ili temeljem poslovnih knjiga. On nije obveznik fiskalizacije niti izdavanja računa ako prodaje te vlastite neprerađene poljoprivredne proizvode isključivo na tržnicama, otvorenim prostorima, na OPG-u, štandovi, klupe na javnim površinama i tako dalje. To su vam one prodaje na placi ili prodaje kad ja vidim kad ide u Metković što usput prodavaju mandarine i tako. Ona zahtijeva račun. Za nju vam mora ići račun. To je prodaja na daljinu. Znači, oslobođeni su od izdavanja računa i fiskalizacije samo kada direktno prodaju i to na otvorenom prostoru. Ako imaju svoju butiku ili neki zatvoreni štand, već tu mora izdavati račun. Ako prodaje osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost, poduzećima, drugim obrtima, ustanovama i tako dalje, onda moraju izdati otkupni blok ili im to poduzeće samo sebi izda otkupni blok ili primku koju im on potpisivao. Mislim, to je oduvijek bilo, to je jako staro. Svi OPG-ovi moraju voditi evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, tako se zove taj obrazac, popunjavaju ga putem Agronet sustava i predavaju najkasnije do 15. svibnja za prethodnu godinu. Svi OPG-ovi bez obzira koji način oporezivanja imaju. Ako su prešli tih 80.500 kuna, a primitaka imaju do 300.000 kuna, imaju mogućnost da odaberu paušalno oporezivanje. Obaveza im je da se prijave Poreznoj upravi u registar poreznih obveznika u roku od 8 dana od dana početka djelatnosti, ako se planira obavljati bilo koja djelatnost OPG-a, a da to nije prodaja vlastitih proizvoda neprerađenih. Ukoliko tijekom godine pređu taj prag, moraju se prijaviti od 1.1. sljedeće godine za promjenu načina oporezivanja. Inače vam je do 15.1. uvijek rok za sve promjene načina oporezivanja. Ukoliko ste postigli nekakve uvjete kojima morate preći na neki novi način oporezivanja. I imaju tu mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka. Opet govorim, to je stvar izbora. Većina ih se odlučuje na paušalno oporezivanje zato što je puno jednostavnije i jeftinije, ali netko može odabrati drugi način. Na primjer, ako želite ući svjesno u sustav PDV-a, onda ne možete odabrati paušalno oporezivanje. Koji su uvjeti da bi netko mogao odabrati paušalno oporezivanje, da nije obveznik ulaska u sustav PDV-a, a ako se odluči ući, ne može odabrati paušalno oporezivanje. To su ta dva osnovna uvjeta. Godišnji primitak, opet govorim godišnji primitak od prodaje proizvoda i usluga, da ne premašuje 300.000 kuna i da nije se sam odabrao da uđe u PDV.
Neki će OPG i sami odabrati da uđu u PDV jer imaju velika ulaganja, pa su ocijenili da im se isplati taj povrat PDV-a koji mogu raditi kroz tih par godina. Na primjer, idu graditi kuću ili kupuju neke skupe strojeve. Tako da ne mora to, postoje takvih situacija dosta. Međutim, moraju znati da naredne 3 godine onda moraju ostati u sustavu PDV-a. Kad netko svjesno uđe u sustav PDV-a, ne po sili zakona, onda on mora ostati još 3 godine u tom sustavu. Tako da i tu treba dobro razmisliti. Dobijete tu prvu godinu taj povrat, međutim, poslije ga 3 godine državi otplaćujete. A onda se... A taj se OPG, a mislim, on se nasljeđuje, ostaje, hoćete reći da nije ostalo, pa mislim da ako se nasljeđuje, da se nasljeđuje i ta obaveza. Moje je mišljenje, da. Kada netko je odabrao paušalno oporezivanje, ima obavezu samo jednu knjigu voditi po pitanju poreza, to je knjiga prometa. Knjiga prometa je knjiga u kojoj se dnevno evidentira svaki primitak, bilo da je naplaćen u gotovini, bilo da je naplaćen na žiro račun. Ona se mora najkasnije do početka sutrašnjeg radnog dana popuniti, unijeti koliki je primitak prethodnog dana. OPG-ovi imaju obavezu fiskalizacije uz određene iznimke. Ako prodaju vlastite poljoprivredne proizvode izravno krajnjem potrošaču na OPG-u ili na tržnicama i otvorenim prostorima, u tom slučaju ne moraju izdavati račun. To je ona prodaja koju smo i vidjeli u ovim prethodnom. Ako prodaju putem kioska, pokretnih prodajnih mjesta, prodaja na daljinu, to je ova web prodaja, onda imaju obavezu izdati fiskalizirani račun. S time što bih ovdje dodala, na primjer, kod prodaje na daljinu imate mogućnost da vam kupci plaćaju direktno na žiro račun. To je transakcijski način plaćanja, a on ne podliježe fiskalizaciji. Fiskalizacija je zakon koji se o evidenciji prometa u gotovini. Pod gotovinom spadaju novčanice i kreditne kartice. Ako prodavate putem web prodaje pa radite naplatu na karticu, na daljinu bez fizičke prisutnosti kartice, to vam isto podliježe fiskalizaciji. Ali ako prodajete na način da vam netko direktno uplaćuje na žiro račun, onda vam za takav račun ne mora biti fiskaliziran, jer to nije promet gotovine. Ali ste obavezni izdati račun, samo ga ne morate fiskalizirati. Tako je. Prodaja gospodarskim subjektima, drugim poduzećima, obrtnicima, ustanovama i sl. Ima obavezu izdavanja računa, neovisno gdje se prodaja obavlja. Znači, ako vam netko iz nekog poduzeća dođe i na štand, na placi kupiti, vi mu morate izdati jedan račun. Izdaja, što se mora sadržati jedan račun. Svi programi koji danas se kupuju, oni već imaju, prate zakon pa ispunjavaju, ali vi sami morate voditi računa o tome, ime i prezime nositelja OPG-a, adresa, OIB, datum računa, oznaka računa, naziv stavki računa, količina, pojedinačna cijena i ukupni iznos. Ako je paušalno oporezivanje, znači da takav OPG nije u sustavu PDV-a i obavezno je da to na računu piše. To je napomena onoga izvatka iz zakona o PDV-u, da PDV nije obračunat temeljem članka 90 zakona o PDV-u. Članak 90 je članak u kojem se navodi tko ne mora ući u sustav PDV-a. Kada radi prodaju, mora imati istaknutu onu obavijest imate li račun. Kada prodajete direktno kupcima i naplata je u gotovini. Također, interni akt o fiskalizaciji i odluka o blagajničkom minimumu, to su dva dokumenta koja zahtjeva zakon o fiskalizaciji. Prilikom prodaje u gotovini, znači podliježete fiskalizaciji, u tom slučaju morate imati onu fiskalnu kasu,
morate imati od FINE izvađen certifikat za fiskalizaciju, pored prodajnog mjesta u naljepnicu imate li račun i morate donijeti interni akt o fiskalizaciji. Njega vam nije problem i sami da sastavite, na internetu vam se posvuda nude neki predlošci. A što je interni akt o fiskalizaciji? To je dokument u kojem vi navodite adresu svog prodajnog mjesta, oznaku, radno vrijeme, oznaku operatera, znači sve ono što vam na računu izlazi u tome internom aktu je navedeno. Odluka o blagajničkom maksimumu i minimumu, ukoliko započinjete rad recimo sa 200 kuna, to je ono što se prije zvalo polog novčanika, to je oni sitni novac kojim vi započinjete radni dan da bi mogli vraćati kusur. U ovoj odluci o blagajničkom maksimumu i minimumu, to je taj blagajnički minimum, gdje navodite da je 200 kuna u slučaju kad dolazi inspekcijski nadzor fiskalizacije i ukoliko vam se u kasi nalazi 200 kuna više nego ste otkucali, onda je u tom dokumentu je to navedeno. Blagajnički maksimum za mala poduzeća je 10.000 kuna. To je taj maksimum do kojega maksimalno smijete držati novac kod sebe, a da ga niste položili u banku. Paušalno oporezivanje ima svojih 5 paušalnih razreda. Godišnji primitak do 85.000 kuna je prvi paušalni razred i tu vam se tretira ukoliko ste u tom prvom paušalnom razredu, onda je vaš godišnji paušalni dohodak 12.750 kuna. Naprimjer, kad vadite potvrde o dohotku za vrtić ili za, ne znam, za nekakve svoja prava, ukoliko ste u Poreznoj upravi evidentirani pod paušalnim oporezivanjem i prijavili ste prihoda, na primjer, 75.000 kuna, ukoliko vadite potvrdu, na potvrdi će pisati da je vaš godišnji dohodak 12.750 kuna. Iz tih 12.750 kuna, budući je porez na dohodak 10%, pa je vaša godišnja obaveza paušalnog poreza 1.275 kuna plus prirez. Ovisi ko gdje živi i koliki mu je prirez. Ukoliko ste ostvarili dohotka, odnosno godišnjeg primitka između 85.000 i 115.000 kuna, nalazite se u drugom poreznom razredu. Godišnji paušalni dohodak je 17.250 kuna i godišnji paušalni porez 1.725 kuna plus prirez. Paušalni porez vam se plaća kvartalno do kraja mjeseca kvartala, tako da ćete vi, na primjer, ovih 1.275 kuna platiti u 4 rate državi tijekom godine na kraju mjeseca toga kvartala. Treći razred je 115 do 149.500, četvrti je iznad toga do 230 i 230 do 300.000 je peti porezni razred. Mislim da tu ima dovoljno prostora da svak posluje unutar tih 300.000, ukoliko se ne želi baš nešto posebno širiti poslovanje. Ostvareni primici tijekom godine koje ste evidentirali u onoj knjizi prometa, na kraju godine se prijavljuju u Poreznoj upravi na obrascu koji se zove POSD i moraju se predati do 15.1. za prethodnu godinu. Mogu se, ukoliko neko nije obveznik one e-porezne, onda može i odnijeti na ispunjeno na obrascu u Poreznu upravu predati u fizičkom obliku. Ako je obveznik e-porezne, onda ga mora predati putem e-porezne. Mi je žao, nisam tu ponijela, ali opet bi to išlo dugo u objašnjavanje kako se popunjava POSD obrazac. Uglavnom, u njega se, u POSD obrazac se unosi ukupni ostvareni promet. Ono što se on promijenio zadnje 2 godine je malo drugačiji nego je bio ovih svih puno godina prije toga, da vi već na njemu morate sami obračunati kolika je vaša obaveza poreza za tu godinu i kolike su vaše akontacije za sljedeću godinu. Prije se predavao Poreznoj upravi isključivo ostvareni promet i temeljem toga biste vi dobili rješenja i temeljem tog rješenja ste plaćali porez.
Međutim, sad to morate sami napraviti. Porezna uprava će vam izdati novo rješenje tek kad se maknete iz tog svog razreda. Bilo u niži ili u viši razred. Inače, nećete više dobivati ta rješenja. Nemojte čekati, ako ste predali PVZ, čekati rješenje da biste platili svoju obavezu poreza. Po zakonu vi morate oni dan kada predavate taj svoj obrazac, ukoliko je na njemu iskazana obaveza poreza, dužni ste ga isti taj dan i platiti. Ukoliko je godišnji primitak veći od 300.000 kuna, u tom slučaju prelazite na oporezivanje dohotka po poslovnim knjigama i ulazite u sustav PDV-a po sili zakona. Razlika od dobrovoljnog ulaska u PDV i ulaska po sili zakona je ta što kad dobrovoljno ulazite morate ostati još 3 godine, ako ulazite po sili zakona možete izaći već sljedeću godinu ukoliko su se promijenili uvjeti. Poslovne knjige, imate 4 osnovne poslovne knjige koje vodite u tom slučaju. Ona knjiga prometa koju ste vodili ranije, ona i dalje ostaje. Vodite knjigu primitaka i izdataka, ona je evidencija svih naplaćenih prihoda i plaćenih troškova tijekom godine. Obično se radi na kraju mjeseca, za prethodni mjesec. Uvodi se po datumu, kada je prihod naplaćen ili trošak plaćen. I sad imaju određene stvari koje na vašem žiro računu će se događati, neke transakcije primitka ili plaćanja. Primici koji ulaze u knjigu primitaka i izdataka su primici od prodaje proizvoda i usluga, svote državnih potpora, pomoći i poticaji, primljeni predujmovi za prodaju proizvoda i usluga. Ukoliko neku imovinu izuzimate za svoje potrebe, ne želite da vam se više vodi u OPG-u, nego uzimate za svoje potrebe, ona se izuzima po tržišnoj vrijednosti i smatra se kao primitak OPG-a. I svi drugi neki razni primici koji se mogu povezati sa poslovanjem toga OPG-a. Primici koji ne ulaze u knjige koji ne ulaze u evidenciju primitaka u knjizi, to su primljeni krediti. Kad primite kredit, to vam nije primitak, jer je to obaveza da ga vratite. Ukoliko uplatite pozajmicu svom OPG-u iz razloga jer želite nešto platiti, a niste još dobili nekakav novac, to ne ulazi kao primitak. I neke prolazne stavke, na primjer u turizmu imate možda boravišnu pristojbu ukoliko je ne plaćate paušalno pa je morate iskazivati na računu, u tom slučaju boravišna pristojba nije primitak jer je prolazna stavka, vi naplaćujete u ime države. Izdaci koji ulaze u knjigu primitaka i izdataka su svi izdaci koji su usko povezani sa stvaranjem toga prihoda i za koje postoje uredni dokumenti. Za sve morate imati uredni dokument. To su troškovi materijala, energije, inventara, doprinosi nositelja OPG-a, plaće i naknade radnicima, plaćeni predujmovi za te sve gore navedene troškove. Vezano za priznavanje troška repromaterijala je kad više niste u paušalnom oporezivanju, već ste ušli u oporezivanje putem poslovnih knjiga, onda morate voditi evidenciju utroška repromaterijala. Jer vam temeljem toga porezna uprava prati. Repromaterijal svaki trošak materijala ima neke svoje normative. Gdje se zna ukoliko ste vi proizveli, 100 kila maslinovog ulja, na primjer, ili vina, zna se koliki je razmjerno tome utrošak. Baš iz razloga da ne bi netko prikazivao, utrošak od 100 kila nekog repromaterijala naspram prikazane nekakve prodaje od 50 kila. To je recimo taj dodatna evidencija koju morate voditi. Ulaganje privatne imovine u poslovanje OPG-a se također priznaje kao trošak. To je trošak u naravi. Na primjer, imate neku kosilicu koju ste davno kupili, a stalno se s njom služite u OPG-u, a nije vam nigdje priznata kao trošak, onda se donosi jedna kao odluka, zapisnik o ulaganju privatne imovine, gdje se ona procjenjuje
ne znam, nekoj po kojoj cijeni je možete sad prodati ako biste je prodavali, a možete je prodati na primjer za 500 kuna u ovom trenutku. Onda se napravi zapisnik o ulaganju privatne imovine u OPG po tržišnoj cijeni od 500 kuna. I onda vam se tih 500 kuna priznaje kao trošak OPG. Ovo kad budete, ako dođete u poslovne knjige, na primjer, to isto može biti vrijedno, jer mi vrlo često radimo s nekom privatnom imovinom, a da nam se nigdje to ne evidentira kao trošak. A kad dođete u oporezivanje po poslovnim knjigama, onda ćete gledati svaku stvar koju možete navući da biste manje poreza platili. Dok, na primjer, dok ste u paušalnom, uopće ne vodite o tome računa, jer vam to ništa ne znači. Izdaci koji ne ulaze u knjigu primitaka i izdataka, na primjer, kad platite ratu kredita, to vam se ne evidentira kao trošak, kao što se nije evidentiralo kad ste kredit primili. Povrati pozajmica, ako ste sami sebi vratili nekakvu pozajmicu ili netkome drugome koji je uplatio, isplate nositelju OPG-a, isplate vlasniku, to se zove inače u obrtima, to se ne evidentira kao izdatak. Onda imate izdatke koji nisu porezno priznati, na primjer 50% troškova reprezentacije kad častite neke svoje poslovne partnere. Naknade nositelji OPG-a iznad propisanih stopa, postoje one neoporezivi izdaci koje možete isplaćivati sebi, a da ne morate na to plaćati dodatne troškove, kao što je božićnica 3000 kuna ili bonus 5000 kuna godišnje ili trošak paušalno prehrane 5000 kuna, naknada za prijevoz do posla, iz posla. Onda 50% izdataka na ime osobnih automobila, ukoliko je taj automobil unešen u OPG, najčešće nisu. U OPG-u su to najčešće teretna vozila, kedi i tako. I drugi izdaci, neki koji nisu izravno vezani sa ostvarivanjem prihoda. Knjiga prometa, ona se također vodi kad pređete na to novo oporezivanje, samo što ovaj put u tu knjigu prometa unosite samo gotovinu. To je ono naplaćeno u novčanici i karticama. U paušalnom obrtu je razlika što se u knjigu prometa uvodi još i ono što je naplaćeno na žiro račun. Pa imate dvije kolone, naplata u gotovini, naplata putem žiro računa. Ovdje se uvodi samo gotovina. Treća knjiga je evidencija o tražbinama i obvezama. To je knjiga u kojoj vi zavodite sve svoje račune koje trebate platiti negotovinski, na primjer tu vam je struja, čistoća, voda i tako dalje. Isto tako u tu knjigu uvodite sve račune koje ste netkome izdali, a način transakcijskog plaćanja. To je u stvari knjiga u kojoj se vode sve naše obaveze koje trebamo platiti i obaveze koje tek trebamo od nekoga naplatiti. U nju se ne unosi ništa što je plaćeno gotovinom ili naplaćeno gotovinom. Ona jednostavno služi tome da bismo mi vidjeli jesmo li sve to i platili, da bismo pratili i naplatili. U nju se uvodi po datumu primitka računa, uvodi se obaveza, kad se plati, u nju se zavodi datum kad je nešto plaćeno. Četvrta knjiga je evidencija dugotrajnoj imovini. To je ono zašto sam vas ja malo prije pitala, da li ćete ulagati u neku dugotrajnu imovinu ili u neki inventar. Dugotrajna imovina ima dvije odlike. Jedna je da je vijek trajanja dulji od godinu dana, a druga je odlika da je njena pojedinačna vrijednost veća od 3500 kuna. Tako da kad mi kupimo neki stroj u vrijednosti od 100.000 kuna, platimo ga. To plaćanje nećemo zavesti u knjigu primitaka i izdataka kao izdatak. Zašto? Zato što se dugotrajna imovina troši kroz nekoliko godina. Tako da ti strojevi, neka im je vijek trajanja, na primjer, 5 godina i kupimo stroj od 100.000 kuna, trošak jedne godine je 20.000. Zašto? Zato što ga mi onda stavljamo u trošak kroz čitav njegov radni vijek. To je ta razlika od one evidencije troškova prema datumu plaćanja. Kupimo nešto što je dugotrajna imovina, ali se ono ne evidentira u knjizi primitaka, nego se evidentira u ovoj evidenciji dugotrajne imovine.
Na kraju godine se računa trošak njegove amortizacije i samo taj iznos amortizacije, iznos troška koji pripada toj godini, će se unijeti u knjigu kao trošak. A ostatak se prenosi dalje u sljedeću godinu. Kako se radi na kraju godine obračun obaveze poreza na dohodak u situaciji kada se nekom računa porez na dohodak temeljem poslovnih knjiga? Ukupni primici minus ukupni izdaci predstavljaju dohodak te godine. Dio toga dohotka nije oporeziv, zato što država priznaje svim fizičkim osobama njegov osnovni osobni odbitak. To vam je kao ono ako ste negdje zaposleni pa znate da u plaći imate 4.000 kuna mjesečno, imate pravo da vam se na to ne obračuna porez na dohodak. Tako i svi oni koji računaju porez na dohodak, to vam je sve jedan te isti zakon, samo je jako veliki i opisuje razne te situacije. Dohodak od obrta ili OPG-a ili bilo kakva ta vrsta dohotka isto spada pod dohodak, recimo kao i plaća i bilo koji drugi dohodak, ugovori o djelu i tako dalje. Država svakoj fizičkoj osobi priznaje taj osnovni osobni odbitak od 4.000 kuna mjesečno, odnosno 48.000 kuna godišnje. Kada ste podvukli crtu u onoj knjizi primitaka i izdataka, zaveli ste sve što ste platili, sve što ste naplatili, obračunali ste amortizaciju pa ste umanjili za taj iznos i onda dolazite do tog dohotka. Od dohotka se odbija taj osobni odbitak i ako imate još uzdržavanih članova, djece, nezaposlenog, bračnog druga ili tako dalje, priznaju se izdaci i za njega. Za uzdržavanog člana 21.000 kuna godišnje, za prvo dijete 21, drugo 30 i tako dalje. Ako je osoba OPG-a ima i priznatu invalidnost, ona ima pravo na 1.000 kuna mjesečno kao neoporezivog dohotka, pa je to još 12.000 kuna. I kada se taj dohodak koji je utvrđen po poslovnim knjigama, od njega odbiju sva ova priznata državna oslobođenja, onda se dolazi tek do osnovice za obračun poreza na dohodak. Postoje dvije stope poreza na dohodak u Hrvatskoj. To je kada je na kraju svega taj dohodak visine do 360.000 kuna na razini cijele godine, porezna stopa je 20%. Za onaj dio koji prelazi 360.000 kuna, on se oporeziva sa stopom od 30%. To je ta progresivna stopa gdje se nastoji nižim dohodcima i država pokušala da ostvari i niža oporezivanja. Na taj iznos se onda plaća još i prirez, ovisi gdje živite, u kojoj općini. Utvrđeni taj dohodak po poslovnim knjigama se onda prijavljuje poreznoj upravi putem obrasca DOH do konca veljače za prethodnu godinu. Temeljem toga vam država opet izdaje rješenje o porezu za tu godinu. Što se tiče poreza na dodanu vrijednost, ukoliko ste ušli u taj sustav poreza na dodanu vrijednost, opet vam govorim, primitak veći od 300.000 ne mora uvijek značiti ulazak u PDV. Ali ako ste vi tih 300.000 ostvarili isporukom dobara i usluga, onda ste i ušli u PDV. Tri su stope PDV-a u Hrvatskoj, 25%, 13% i 5%. U poljoprivredi je, na primjer, ta 13% česta, to je svježe voće i povrće, svježe i rashlađeno meso, jaja i tako dalje. Stopa od 5%, tu je najčešće kruh u pitanju i 25% je sve ostalo. Na računima, kada ste ušli u sustav PDV-a, na računima je važno da istaknete prodajnu vrijednost, naplaćen iznos PDV-a i ukupno. Znači, važna je ta razdioba na računu da iskažete kolika je osnovica, koliki je PDV po stopama. U tom slučaju morate voditi knjige URA i IRA. To su knjige ulaznih i izlaznih računa koje služe za obračun PDV-a. U obračun PDV-a ulaze samo naplaćeni računi, samo ono što je naplaćeno i samo ono što je plaćeno. Ako je ukupni godišnji promet manji od 800.000 kuna, imate mogućnost da se poreznoj upravi prijavite za tromjesečni obračun PDV-a. U tom slučaju samo predavate 4 obračuna godišnje.
Ako kupujete robe i usluge iz EU, u tom slučaju se morate posebno evidentirati za izdavanje PDV ID broja. To je situacija, na primjer, kod iznajmljivača koji rade sa Booking.comom, na primjer, koji da bi mogli raditi sa Booking.comom i iskazivati primljene usluge iz Europske unije, moraju se registrirati i dobiti svoj PDV ID broj. Znači, PDV je naš OIB, i ako se prijavimo u sustav PDV-a, to je naš PDV broj. Međutim, da biste poslovali sa Europskom unijom, morate dobiti PDV ID broj. Taj broj je jednak OIB-u, ima ispred sebe HR, ali mora biti i službeno izdan kao takav. Sada pitanje doprinosa. Znači, ako je OPG ovaj mali koji nije u sustavu poreza na dohodak, ako nositelj OPG-a nije osiguran po drugoj osnovi, je obavezan osigurati se po osnovi poljoprivrede i šumarstva. To je ono što sam rekla da sam ja, malo ste me zbunili, ali ja mislim da sam ja u pravu tu. Da ste vi tako i tako morate plaćati te doprinose poljoprivrede i šumarstva. Ako je u radnom odnosu ne treba, tako je. Ali on nije u radnom odnosu, koliko sam razumjela. Je tako? Nije. On je samo tu u OPG-u. A niste ni u mirovini. Ne, ali nemam ja ni mirovinsko. Ali zato vam govorim, ali vi ste... Da ga ne plaćam. Pa da, ali ga trebate plaćati po zakonu. Opet je to situacija kao ona što je rekla da se dogodilo s majkom, da je otišla gore, pa su joj zatražili retroaktivno sve od 2012. Zato što netko to nije, država ne radi tu kontrolu. Kontrola je isto kao što ja mogu sad dovesti radnika da meni radi i ako mi nikad niko ne dođe u kontrolu, nikad niko neće vidjeti da taj čovjek meni radi na crno. Ali ako mi dođe kontrola, onda ću ga morati prijaviti. Tako je situacija i kod vas. Samo vama neće inspekcija doći na OPG. Ali po meni, budući ste nositelji OPG, po meni bi država morala imati nekakav ključ koji ima tu automatizam kontrole. A kažem vam, vaši doprinosi nisu veliki. Evo, za 2021. sve skupa su 610 kuna. To su vam doprinosi za... Da. To pokriva i mirovinsko i zdravstveno. Ti doprinosi po meni nisu tako veliki. Ali vam ipak ide staž. Porezna uprava vam knjiži zaduženja, ali to opet porezna uprava kad dobije obavijest od mirovinskog, onda oni knjiže ta zaduženja. I obaveza je do 15. u mjesecu za prethodnu mjesecu. I vi sami onda plaćate, ne dobivate vi nekakve posebne. Ako je OPG u registru poreznih obveznika kao paušalno oporezivanje, to je ono što sam vam govorila, budući radite proizvodnju maslinovog ulja, po zakonu biste trebali ući u paušalno oporezivanje bez obzira koliki vam je dohodak. Ispadate u jedan od onih 5 razreda. Ukoliko vam je zaista primitak tako mali što kažete da je niži od 80.000 kuna, vi biste bili u okviru onoga najnižeg razreda. U ovom slučaju, to je znači zakonski mora ići paušalno oporezivanje. Nema treća. Tako je. Mislim, ima treća je još složenije. Hoću reći, to je najjednostavniji oblik oporezivanja kojega možete prihvatiti. Ako, sada je opet ovdje situacija doprinosa kod paušalnog oporezivanja, to je ovih 1340 kuna. Znači, čim ste ušli u sustav oporezivanja, vama više doprinosi nisu oni šumarski, to se reče šumarstvo i poljoprivreda. Nego vi već ulazite u doprinose koje plaća porezni obveznik koji se nalazi u sustavu paušalnog oporezivanja. To su vam doprinosi koliko plaćaju paušalni obrtnici. To je taj isti rang. Ako ste u radnom odnosu, onda ne. Onda ne, ali vidjet ćete, ipak na kraju godine dobijete jedno rješenje porezne uprave. To vam ne plaćaš? Tijekom godine ne. Ovo je mjesečni iznos. Ne, ali na primjer za ono prvo gdje ako je zaposlena osoba, da na kraju godine treba ipak nešto platiti. Ne, kod onoga ako nije u sustavu poreza na dohodak ne treba ništa više. Ne. Sad je ovo ta situacija. Znači, ako ste negdje zaposleni,
vi nećete plaćati ovih 1340 kuna mjesečno doprinosa. Ali ćete na kraju godine dobiti rješenje porezne uprave temeljem onoga kad se obradi onaj POSD obrazac kojega mi trebamo predati do 15.1. i poreznoj upravi prijaviti koliko smo ostvarili primitaka. Temeljem tog rješenja vama porezna uprava utvrđuje u kojem ste poreznom razredu bili u toj godini i izdat će vam rješenje, negdje vam dođe otprilike u ovo doba godine, dok oni obrade sve, dok izdaju rješenja, otprilike negdje u drugoj polovici godine ili sredinom godine vam dođe rješenje porezne uprave da platite doprinose za prethodnu godinu. Ako ste bili u prvom razredu godišnji, znači ovo plaćate jednokratno. Ako ste u ovom najnižem razredu, kao vi na primjer, vama će doći 2231 kunu na kraju godine da platite. To će biti mirovinsko i zdravstveno, ali ukupno u toj vrijednosti. Ako ste u ovom drugom razredu, 3018 kuna. Ako ste u trećem, 3900. Član OPG-a znači ne plaća doprinose, za njega nećete dobiti naknadno nikakve. Ako imate člana OPG-a koji je umirovljenik ili je na redovnom školovanju ili je osiguran negdje drugo jer je negdje zaposlen, za njega nikakve troškove doprinosa nemate. Ako je nezaposlen, onda mu plaćate jednako kao i za nositelja. Ili ako je izgubio pravo redovnog školovanja, također vas hvata obaveza da ga prijavite gore u mirovinsku. Što? Da? O njemu bi trebala mirovina da miruje, koliko ja znam. Pa slično. Slično. Jedino ako vam je član, onda ne morate. Pa zašto ne? Tako je. Prebaci ga kad ode u mirovinu nekog drugog kao nositelja, on ostane samo kao član. Ovo vam je sustav poreza na dohodak gdje ste u paušalnom oporezivanju. Ovo što je sad ovdje tablica. Da. Znači, ako ste vi nositelj OPG-a, a negdje ste u radnom odnosu, doći će vam ovo na kraju godine ako ste pod paušalnim oporezivanjem. Član koji nije nigdje zaposlen, on mora biti osiguran po ovoj osnovi. Kao i nositelj. Znači, vi ne možete imati unutar OPG-a člana, osim ovih prije ovih datuma, koje ja sad ne mogu sjetiti točno koji je datum. Znači, ako po novom je taj član pristupio za člana OPG-a, a nije nigdje u radnom odnosu, nije umirovljenik, nije učenik na redovnom školovanju. U tom slučaju za njega plaćate doprinose isto kao i za nositelja. Da. A neće biti plus. Ako se plaća mjesečno, onda nema ovoga. Tako je. Ovo je samo, ovo na kraju godine se plaća samo ako preko godine niste plaćali. A onaj tko plaća mjesečno, to je, nema više plus. Da, ovo je ako je netko uz radni odnos. Nositelj, tako je. Ovo je samo za nositelj koji je u radnom odnosu. Da. Pa evo, na primjer, vi ste sad nositelj OPG-a, zaposleni ste negdje, ne plaćate nikakve mjesečne doprinose, na kraju godine ćete jednokratno morati platiti ovo iznose. Ovisno u kojoj ste grupi paušalnog oporezivanja. Ako je to situacija sa članom, za njega ne plaćate ovo na kraju godine, ako je negdje u radnom odnosu. Ako je član nezaposlen, on ne plaća ovo, nego plaća mjesečno. 1300. Da. Sada, ako vodi po poslovnim knjigama, onda je
opet dalje malo još kompliciranije. Ako nositelj OPG-a nije osiguran po drugoj osnovi, onda on mora se osigurati u svom OPG-u i u toj situaciji mora predavati JOPPD obrasce koji se predavaju najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec i na njih s tim datumom se plaćaju doprinosi. Porezna uprava ne donosi rješenje o visini doprinosa, već vi sami prijavljujete Poreznoj upravi putem toga JOPPD obrasca. Obaveza vam dospijeva, to što sam rekla, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. I tu vam je opet još nešto i viši mjesečni iznos doprinosa. Mirovinsko i zdravstveno skupa iznose 1843 kune. Ako se obavlja uz radni odnos, uz redovno školovanje ili uz mirovinu, onda se doprinosi plaćaju na kraju godine, nešto niži, 10% za mirovinsko i 7,5% za zdravstveno, a osnovica je onaj dohodak kojega vi prijavite. Ono što smo govorili, kad se na kraju godine knjiga primitaka i izdataka podvuče, dobije se vrijednost godišnjeg dohotka. Taj dohodak je osnovica za obračun mirovinskog i zdravstvenog na kraju godine. U paušalnom porezu imate 5 razreda i osnovica je onaj paušalni dohodak. Kad vodite po poslovnim knjigama, onda je osnovica dohodak kojega ste ostvarili u knjizi primitaka i izdataka. Ako ste iskazali gubitak, nemate nikakvu obavezu doprinosa na kraju godine. Ako ste iskazali dohodak, 10% na taj dohodak vam je mirovinsko i 7,5% je zdravstveno. I to plaćate jednokratno i dobivate također za to rješenje. Maksimalna osnovica je 71.600. Na iznos dohotka do tog iznosa plaćate doprinose, preko toga ne plaćate dodatne doprinose. Tu smo došli do kraja.